Richingson siang chai uman kamu ile RTI hai to wai khut ile kre wai pemman exam ile kre ke DSC ke East Jaiñtia Hills district dalai pai wai pemman ye written test ne menta ikre medical officer homeopathy hapok ke district wai pemman ne yung kre kam district medical and health officer yo penti kena wam emile tu hapok examination hall dagu wan ile kre dalai pai ule ya woro artli hall wai do wai katte yu wai kom penlai mon ko ibo biang wai de kentu le invigilator rom to ela ye go tho exam ule thoki ha iboni rukom doong wala kaman le mela di ke district selection committee ne ye kichna sarkar wa paman ya yele kre apok ke district wole ki kat ngat ki wa de kontu le para do para snam ke district kham tam ki khanro kholot wa yele kre woman ki ko kre sitam yo ki yo so ijab de wa kre sitam ki Richingson ni dai error khat wa chief minister kon ra sangma hai to wa irai wa chim udisi yo pung khot pum plia air kom kre kam ga DSC Menta kasngin riu tarik Desember ajar pausan ngaku concern citizen of district ngadon menta me ha Jaiñtia Eastern College ka college ka baki penlong menta ya ka written test na menta ka post jong ka medical officer of district kani ka ka departmental recruitment te ka jingwan chongang ni ka dei menta ban pentikana ba kerkom kondak jongki kalong fair kalong don ki kino kilat ki ba ki candidate ki ba appear ya kan examination ki ba kin le thok la ni kino ki benta ki ba unfair ka recruitment stage te kumagang yo I kalong kaya beji te ngala page la observe spot examination ro ko kajing yo I jonga menyamenta kalong biang hi te da kaninga kwa ban penpau sapi pai ba kan tamapo ka district jongi East Jaiñtia habe dai bat ka recruitment process hapo ka district jongi kuma pila yo I lemba ka DSC ngala ya bentang ngidang upro ya ka stage ke bakin conduct no ya ka DSC examination nang ni seprang te wat ya ki departmental ro nganam ailat te kumkan ai mesin ya ki pi para do prasnam ki ba don ke benta ke ban apply kinu ki post apa ka district nganam ailat re ban don kanu ke benta ke ban long unfair lani dikiwe ki benta ki ban keta ya ka recruitment stage te ki bok ruang ya pi para do prasnam kan tam ki samlak ban apply kam trechitom kenang bapin yo so lembaga jing trechitom jongpi